Bapak terima pisah lahir batin dunia akhirat. Muga hidup sararea pinanggi jika salametan. Bapak mualila di dia. Tapi itu kudu belah. Hiji waktu tantu aya beja. Di mana bapak aya? Hayyaka temani heula cucu. Muga-muga baik. Sing jadi budak di soleh. Kaidinan umpama bapak ayo mentah pura heula ka emak. Kaidinan mak. Papa. Papa. Mak. Bapak minta hampura, Mak. Enggak. Wah, cukup minta hampura. Tiga ini ke dia. Orang naksi-naksi baik. Dininja. Dia.